እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ተሰሩካ ማለት ትግርኛ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ መደብ እዚ ባከስ ለማዓንቲ መደብ ምህርና ብዛዕባ ሴክተር ኤርያ ኮይኑ ከም ድግማ ናይቲ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሳማራይዝ ክንገብር ማለት እዩ ባከስ ናብዛ ቀዳመይቲ ምስ ንርኢ when angle is known arc length becomes ድሕራተ አንግል ተዋሂብና አንግል ድሕራ ተዋሂብና እቲ arc length ንኽረክብ arc length ንብሎ ዘለና እዚ ማለት እዩ እዚ arc length ንኽረክብ እዚ ሬዲየስ እዩ ወሃ ሬዲየስ እዩ ስለዚ ናይዛ arc length እዚኣ ንኽረክብ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ arc length is equal to angle theta እዚ አንግል እዚ angle theta over 360 times 2 pi r ስለዚህ arc length ንኽረክብ angle theta over 360 degree times 2 pi r ብምግባር arc length ክረክብ ንኽእል ኣብታ ካልኣይቲ ምስ ንመፅኻ when angle is known ድሕራተ አንግል ተዋሂብና እዚ አንግል እዚ ድሕራ ተዋሂብና area becomes area ንኽረክብ ናይዚ ሬዲየስ ኣለና እዚ ዝኻ ሬዲየስ እዩ ንበሎ ኤግዛምፕል ስለዚ ኤሪያ ናይዚኣ ንኽረክብ ኤሪያ is equal to angle theta እዚ አንግል እዚ over 360 times pi r square ወይ ከዓ እቲ አንግል ቴታ ብራዲያን ድሕራ ንስራ ኮይና አንግል ቴታ over 2 pi times pi r square ድሕራ ብራዲያን ድሕራ ተዋሂብና እዛ ፎርሙላ እዚኣ ንጥቀም ኦኬ ባር እዚ እውን ከነጣፍኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፓይ ምስ ፓይ ምስ ተጣፍኣላ ክንደይ ክተርፈልና ማለት እዩ አንግል ቴታ ታይምስ አር ስኩዌር ኦቨር 2 እዚ ብራዲያን ክንሰርሖ ምስ እንደሊ እዩ ስለዚ ናብታ ሳልሰይቲ ምስ ንመፅኻ when arc length is known ድሕራታ arc length ተዋሂብና arc length እዚ ንብሎ ዘለና እዚ እዩ እዚ arc length እዚ ድሕራ ተዋሂብና ኤሪያ ንኽረክብ እንታይ ክንገብር ማለት እዩ ኤሪያ ክንረክብ ኤሪያ is equal to arc length እዚ ንውሓት እዚ ታይምስ ፓይ r square over 2 pi r ስለዚ ድሕሪ arc length ተዋሂብና አንግል ኣይተዋህበናን arc length ግን ተዋሂብና ኣሎ ድሕሪ እዚ arc length ጥራይ ተዋሂባትና አንግል ዘይተዋህብና ስፍሓት ናይዚኣ ንኽረክብ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኤሪያ is equal to arc length እዚ ንውሓት እዚ ታይምስ ፓይ r square over 2 pi ወይ ከዓ ክነጣፍኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሓደ ፓይ ኣለና ምስ ፓይ ክጣፋ እዩ ኣብዚ ሓደ ሬዲየስ ኣለና ምስ ሬዲየስ ክጣፋ እዩ ኣብዚ ሓደ ሬዲየስ ክተርፈላ ማለት እዩ ስለዚ ኤሪያ ናይዚኣ ኤሪያ is equal to arc length times r over 2 ብምግባር ስፍሓት ክረክብ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዘን ስዕባ ዕዮታት ክንሰርሕ ኢና ተኸታተሉኒ ኦኬ ባር በተሰራሕናዮ ንኣብነት መሰረት ናብዛ ቀዳመይቲ ኤግዛምፕል ምስ ንመፅእ when angle theta is known arc length becomes ድሕራ እቲ አንግል ቴታ ተዋሂብና arc length ከመይ ጌርና ንረክብ እዩ ስለዚ መጀመርታ ናይዚኣ ተዋሂብና ዘሎ እንታይ ተዋሂብና ኣሎ given angle theta is equal to 36 degree ተዋሂብና ኣሎ radius is equal to 4.5 ተዋሂብና ኣሎ pi is equal to 3.14 ስለዚ arc length ክንረክብ ድሕራ ኮይና arc length is equal to angle theta over 360 degree times 2 pi r ስለዚ arc length is equal to angle theta over 360 times 2 pi r ስለዚ በዚ ተዋሂብና ዘሎ መሰረት ቴታ ክንደዩ 36 over 360 times 2 times 3.14 times 4.5 ስለዚህ ኣብዚ ዝጣፋ ኣለና 36 by 36 10
by 6 by 610 is equal to 1 over 10 times 2 times 3.14 times 4.5 نابزهن متزينا إذا ما سربحنا يوم عندك متزال مالتي 28.26 over 10 كوني مالتي لذي 28.826 سنتيمتر وكا 2.83 سنتيمتر يخون لذي نوحاتنا إذا أركلينغ زيا 2.83 سنتيمتر يخون Okay, now the example is sector area when angle theta is known. Sector area when angle theta is known. نهرات angle توهبنا sector area نهركب. Area is equal to pi over 360 degree times pi r square. لذي sector area نهركب. إذا sector area سبحات نهركب إذا فورمولا زي نتكلم نعمل given angle theta is equal to 36 degree radius is equal to 4.5 pi is equal to 3.14 ስለዚህ إذا ተዋሂብና አለው ለዚህ angle 36 degree ተዋሂብና አለው radius 4.5 here لذي صفحات نازية هنركبنا مالت صفحات نازية هنركب كوا area is equal to angle theta over 360 degree times pi r square باركس بز توهيبنا زلو مسرات angle theta هندي توهيبنا له مالتيو 36 over 360 times 3.14 times 4.5 square radius 4.5 لذي إذا مسطفانا يو 1 over 10 times 3.14 times 20.25 okay إذا حجي مسار بحنا هنديك مزالنا مالتي 63.585 over تينك مزالنا مالتي لازم نسمع قلنا 6.36 سنتيمتر سكوير يكون لذي area نايديا sector there has 6.36 سنتيمتر سكوير يكون لذي صفحات ويكا area نايديا sector there 6.36 سنتيمتر سكوير يكون مالتي okay بارنا تاسال سيتي example نسنة to find area when arc length is known دحرات arc length استواهبنا area كم يقرر نركب مجمرتات توهيبنا نازلا given arc length is equal to توهيبنا له 2.83 radius is equal to 4.5 pi is equal to 3.14 لذي area نحركب arc length نحرك توهيبنا area نحركب area is equal to arc length times pi r square over 2 pi r ስለዚህ arc length لهرات وهبنا صفحات نحركب area is equal to arc length times pi r square over 2 pi لذا أبز طافع لنا pi مس pi كطافع لنا يو
أبزها حدا راديوس لنا بس حدا راديوس كتافع الله يسلز تحتفلنا مالتي arc length times أبز حدا راديوس تعرف لنا times r أبزها 2 تعرف لنا مالتي سلازي أبزها متسينا أبزها متسينا مالتي area is equal to arc length times r over 2 مالتي لذلك مسرت area is equal to arc length كندي 2.83 times 4.5 over 2 مالتي اوكي بز مسرت إذا مسر بحنايو كنيك مصالنا مالتي is equal to 6.36 centimeter square مصالنا مالتي لصفحاتنا إذا سيكتور ديال 6.36 centimeter square يخون اوكي بارا مጨረሻ circumference نايتا سيكتور كنركبنا مالتي circumference is the length around the whole circle circumference كلنا the length around the whole circle ስለዚህ ንውሓት ናይታ ሰርክል ወይ ከዓ ናይታ ሴክተር ንውሓት ዙርያ ናይታ ሴክተር ማለት እዩ ንኣብነት ናይዛ ሴክተር እዚኣ ተዋሂብና ኣሎ ኣብዚ 4.5 ተዋሂብና ኣሎ ሬዲየስ 4.5 ተዋሂብና ኣሎ ኣብዚ ከዓ 2.83 arc length ተዋሂብና ኣሎ ስለዚ ሰርከፈረንስ ናይዚኣ ወይ ከዓ ዙርያ ናይዚኣ ናይዘን ሰለስተ እዚአን ድምር ማለት እዩ ንኣብነት ሰርከፈረንስ is equal to ክልተ r ኣለና ሬዲየስ 2r ኣለና 2 times r plus arc length ስለዚህ 2 times radius ክንዲ ኣለና 4.5 plus arc length 2.83 ስለዚህ 2 times 4.5 is equal to 9 plus 2.83 إذا مش دمرناها 11.83 سنتيمتر يخون ስለዚህ ስፍሓት ዙርያ ናይዛ ሴክተር እዚኣ 11.83 سنتيمتر ይኾን ማለት እዩ ኦኬ ባርከስ ዝመደብዚ ሓጋዝ ኮይኑ ምስ ረኽቦ ንኻልኦት ንኽባፃሕ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብዚ መደብዚ ዘለኩም ሓጋዚ ወይ ከዓ ኣራሚ ርእይቶ ንኽትገድፉልና ንላቦ ኣብዚ መፅእ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ሓድሽ ዓመት